Haka kerteng ukba badau kun badau mensim bakuj amen. Arpeu tarik sngi ublei kasngi utrai pasca. Kajing pule na kaikam jongki apostol. Petrus ulas dang ban kren menta ngalas ngutu dah shisha ba ublei ule yakibriu baro lin ha kaju karukom. Pitip ia kata kajingjia kabakrau kabala urlong keleng kari Israel da kabasdang na Galilaya hadin kabaptisma balayalap uyo anis. Pitip syapang ujisu na Nazaret kumno ublei ula teksei hau ya umensim bakuj bat kabor ula lej keleng uda lek bha ban penkoj yakito baro kibadon hapo kabor uksuj namarba ublei ula don rengkat batu. Ngilong kisaki ya kata baro kaba ulale hakari jonggiju bat ha Jerusalem. Kila peniap ya da kabasa narpna ya Henry ublei ula penmi pad ya na kajingyap ha kasngi balai badula ai bo pau om hakibriu baro Henry tang hangi kibalong kisaki ba ublei ula jit lupa. Ngilaya bam ya di pat hadin ba ulami pad na kajingyap. Bat ulah hukum yangi ban yalab ya kakubor babha hakibriu. Bat ban saki ba mau ulong uta uba ublei ulah tung nong bishar ya kiba im bat kibayab. Baro kino yutu lupa kila kren syapang jong da kaba ong ba kita baro kiba ngej hau kinyo jingmap yala kipop da kabor jong kakerteng jong Kaktien jong utrai ngis ngungu ya oblei. Kasam shispa kapra. Kajing pule na kashiti jong Paulus sha ki Kolose. Tena marba lapen mi pad ya pi lambat ukris to wat ya ki ba haneng shaba ukris ushong ket ha kamon jong ublei. To im jingmut ya ki ba haneng om ya ki ba ha ka khendeu. Namar pilayap pad ya kajing im jong pi labu ri lang bat ukris ha ublei. Endau Chris kajing im jongi unpau hangta piro pin pau lang bat ha kaburong. Kaktien jong utrai ngis ngungu ya oblei. Kajing pulen ka gospel kutkum uyo anis. Dang step rengap ha kasngi ningkong jong katayew
kat badang dum. Ke Maria Magdalena kalale sya ka jintep bat kalayo i balaweng no ye umau khang. Kalamare sya Simon Petrus bat sya uta uwei pat usenran uba ujisu u i. Kila shimno ye utrai na jintep kalaong. Bat ngimtip ha kila bu ya u. Kum tau Petrus bat uta uwei pat usenran kila mi bat kila lech sya jintep. Bara arngut kila yamare lang Henry uto uwei pat usenran ulamare Kamsted ban ya u Petrus bat ulapoi ningkong ha jintep. Ula dem bat ula yo ya ki jain linen basenjor hangta Henry shem rung syapo. Simon Petrus ulapoi hadin bat ula rung bej syapo jintep. Ula yo ya ki jain linen basenjor bat ya ka jain kabasop ya ka kli ujisu. Kane kam shem don lang bat ki jain linen penban kalasyong kenrong ha ka jaka. Te utawe pat usenran uba lapoi ningkong ha ka jintep ula rung mauru ula yo bat ulangej. Hado kata klip mat kim pat pepang ya ka jintho ka baong badei ba udei ban mi pat na kibayap. Ka gospel jong utrai ka jingyaro ko Chris. Kaburam hauk ba berhau kun berhau mensim bakut kumbala long naduk bam nikong gumjuk menta berbarabor jenom la jenom amen. Kodonut bukui tamu Jisu to isin eyangi ko Maria kono irap jungi ki Kristen tuduai na kabenta jungi haka kerteng ukpa berhau kun berhau mensim bakut amen.